amashimwe. Uri Imana y'ububasha n'ubushobozi. Uri El Shaddai, Adonai, Elohim. Uri Imana ikomeye. Iki gitondo tuje imbere y'inyoga zawe tugushima kuri Imana ikomeye kandi kukumenya n'ubundi budasanzwe twagiriwe. Bana turagushima kubw'imbabazi zawe muri kino gitondo. Abari hano twese Mana kandi rero bibereye kuba hano Mana. Hari benshi babyifuza bakomeye Mana, ariko uyu mwanya biseguje ibisego bari ku bitanda baragwaye, abandi bari bafata ingendo bagize amasanganya bari babyifuza Mana, ariko ntibyashobotse. Ariko tuba tugiriye imbabazi, watweretse urukundo n'imbabazi zawe turi hano Mana. Tuzaka kugushima, tuzamura amashimwe Yesu ko wasize icyubahiro cyawe ukaza mu isi ukabyamba n'umugore ukatwereka ibikomeye Yesu. Iki gitondo Mana imitima yacu yegere intebe yawe y'imbabazi, maze Mana uvugane natwe n'abana bawe, uvugane natwe mu bwoko bwawe Mana. Hari abafashe ingendo bavuye kure kuko bamenya agaciro k'ibyo wakoze Yesu. Mana turagusabye ubone natwe hano Mana. Wavuze ngo abazaguhungira ko Mana ngo birukane, uravuga gukunda abagukunda Mana, kandi abakuronde budahumeka bazakubona. Itegereze ubwoko bwawe Mana. Iki gitondo baje bafite inzara n'inyota, uravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo kugororoka kugira ngo bazohazwa Mwami. Hari benshi baje hano bashonje bakeneye guhazwa nawe. Iki gitondo tuguhaye ikaze Mana mu mitima yacu, ngabe utegeka Mwami w'abami. Turasabye iki gitondo ubyagire mu Mwami, waje mu Mwana ariko uri Umwami w'abami, urakomeye, uruwera, uri gitangaza Yesu. Uyu munsi ubyagira nuko rero mwe mwihangana. Be patient. Tugiye kuza gutangura ibikorwa bya no munsi. As we begin the program today, tugomba tuze gutera tuje imbere. As we continue forward. Amen. Amen. Tuje imbere hano tugiye kuza gutangura ibikorwa by'abaririmbyi. Abaririmbyi ba hano baraza kuririmba indirimbo imwe bahaguruke kandi mu buryo bwo kwihuta. Nyota njema, they will sing one song as they can get up and get themselves ready quickly. Tushani
abaririmbyi barakoze cyane Imana ibahezagire. Thank you, the choir. God bless you. Guhereza kaza bariko barashika. Also, we continue to welcome those who are coming in. Tugiye gufata uyu mwanya We are going to take this moment. kugira ngo tuze kuririmba indirimbo zo guhimbaza indirimbo rusange. We are going to sing the hymn songs. Tuza kuririmba indirimbo y'amajana 238. We are going to start with the song 238. Amajana 238 cyo dushirako ni amajana 233. And also we sing as well 233. Kera chana ungele ni baba tanguye kumbinguru ziki zako yesabute mwijoro umusozi umwamati beshi
yuko murakoze cyane Imana ibahezagire tubasabe mwicare. You may see. Baza gutangura ni korale yitwa Muzabibu Choir. I will start with Zabibu Choir. Tukibavuze bace batangura guhaguruka bashikana indirimbo zibiri. As we mention the names, they can start coming forward, please. Anyuma iyo Muzabibu Choir igiye kuja kurangiza abakurikirana Upendo Choir bacabaza kuri indirimbo zibiri nabo bace bahaguruka bakurikire. Upendo Choir will next, so as they get ready to finish, you get yourself ready to come out. Hanyuma hajaza gukurikira kandi Wasafiri Choir indirimbo zibiri. And also Wasafiri Choir will next after the... Yesu nashimwe.